May kan abalayan, ipapasta ti agsalan. Danggayan ta panagsala, dagiti anak ta. Kararagsakan, aldaw anay sangayan. Dua a puso indan agmaymaysa. Abalayan, abalayan, di kanto kag mauman. Mangbagbaga kadagiti anak ta, at paay ngaranyag amasak bayanda. Dagiti anak ta, iso dati namnama, naragsaken na tanda, nabungbunga a pamilya. Daytoy abulan, daytoy metla tawin, nagmaseta sa kadagitoy abukbukel. Daytoy abukel, isu ti dungdungwek, tinartaripatok, tinartaraken ko, ninabayag at tempo. Iditimubo, dagitoy abukbukel, nagsabong nagbunga, pangludat agadiwara. Si Mangpet kang diag ko, siyak tay linipat mo, ay pa'y to'y gasat, ay pa'y to'y gasat, nakel tay kinaya. Asmin ka, anak pa'y dumatlas bang, amang murmuray, to'y pusok analda. Ayan mo asa nga, agong krad kamampay, taliw-liwa eman, to'y pusok alalda. Naslag abisuen, di ka mangdwa-dwa, di ka garupen, aguliban ka. Tarigagay ko, napudnuken ka, napudnunay, nga awan tiritwem na. Denggem, anong, anyan anak wakaskan, matuyugoy riknak, nuisem mo't may matanga. Rigat, tuo, ti pusuket maawan, sikawan sa bali, nga inak pagraywan. Di mo kunain na tuy, ayat manging pulbo, siksikat, pagduyusan na'y tuy riknak in puso. Ayat ko alapatek, ang nanayon ingat tanim, sa alabareng-bareng natalingin. Nuni ayat tay sa pulen, adayuda pa'y lang kanyak anakin. Siyak tay kunang mabingag pa'y laeng sumapol kat sa bali nga inka ayaten. Nuni ayat tisap sa pulet, adayula unay ngembu tigutek. Tano siyak tay kunam ay di ka, dua-dua entasiksikan tulay, tinap ay ayaten. Among manong tay kayar arika, tas may sa asabong adipay nagkukurang. Tano puro sem madina pa'y oras, makel tay asagot, ket man nasanas. Amok ading tay kayat arigam, kas may sa asabong akababangwan. Ingkan puro
Marusen kada ito'y dakulak Ket Taiwanag to adi malasalas. Indengam manuimnas kainga kadmang rikina kadagitoy ngaun unoy ken ka agumaw gawawa amwem ngatoy ayat rimusin gapuken ka tasika awan sa bali pinayawaman daytoy rikna apay day talakin agmayeng tasmang dua-dua wenno impagarusa arab rabaken ta saan biag ko unasen dayta dua-duam taawanen ti ay ayatek no dilaeng siksika kastoy man gayang iagaya daytoy alubong anyan adayag di kaunggan anyan aragsak tuok tibiyag ket malipat Sipot idin siya ti nagaya daytoy alubong anyan asanta kasman apag bugar arosas mangkadregsa toy kararuma sikaken siya inta aging nayat daytatramen ragsak tibiyag di problema inta malipat no sikaken siya ket aging nayat naragsak tibiyag ken kasasad nakamaten tay palagkakapsat anyan apintas anyan aragsak no sikaken siya ket agayan ayat ayaten dayawen ken ilaga amin akakapsat nga adat ito'y yabiyag ket no kastoy tiintay amin ipamatmat liwliwadi agresat ragsak ading tumarsaak ayaten dayawen ken ilaga amin akakapsat nga adat ito'y yabiyag ket no kastoy tiintay amin ipamatmat liwliwadi agresat ragsak ading tumarsaak liwliwadi agresat ragsak ading tumarsak